Tunaenda hasara kwa sababu watu wengi hatuna pesa za kukomboa stores. Kwa soko yenye ilijengwa hapa Githurai haitumikangi, pia hiyo shop kwanza ni kidogo, watu ni wengi, hawezi toshea hapo. Sasa tunahangaika, tunateseka. Sisi tunawaambia Ruto achukulie kitu kwa maana, aichukulie kwa maana. Angalia wananchi juu bado tunaelekea wakati wa kuchaguana. Sasa akituingililia saa hii tunateseka. Sisi hatutaki mambo kama hiyo. Saa hii tumeambiwa inabomolewa. Mimi nimekaa hapa almost 4 years. Lakini saa hii nimeambiwa nitahama, nihamishe vitu zangu juu inaharibiwa. Saa hii mimi nitaenda wapi? Hakuna mahali naenda. Hiyo pesa yenye naambiwa ati nitaenda kukomboa nayo huko sina. Juu saa hii natosheka na kenye niko nayo.